Akashbani Imphal Lanthokchari Paugi Saktam. Saktam masida International Year of Cooperative 2025 Imphal da hudokhiba Manipur Sangai Festival lisingani kun manga manuscript sing yokhanabagi matang da workshop Manipur Polo International 2025 Imphal da hudokhiba masung paugi saktam da social media bo niyom sumna sijinabagi matang da pauda International Year of Cooperative 2025 ki Rajatha ki mifam Imphal ki City Convention Center da lebak po numita hudokhi Haudokpagi thorom da wangang bada Rajapal Ajoy Kumar Bhalan hai hauki ba sahi mari rom asida sarkar na cooperative ki ihauda akhanaba miyeng changduna lagli hairiba matam asida cooperation mantraloy na singthani ngai oina thorang humpu hena paikhalle leiba asida member koti ahum hena leiba cooperative society lag sanipan yangkhai mari hena leiduna ngasidi leiba asigi sel thumam masung khunai ki phibam pagaran bada sauna mateng pangli Rajapal na hai Across the world, cooperative institutions have demonstrated the growth rooted in collective effort is both sustainable and equitable. And this cooperative movement is nothing new to Manipur. Here we have the traditional IMA markets, IMA movements, marketing system where cooperation is shown right from many years earlier. So we perhaps should be the #1 state in the country to pick up advantages of cooperation movement. These reforms are designed to infuse professionalism, technology, transparency and financial discipline into cooperative institutions across India. One of the most transformative components of this effort is the revival of primary agriculture credit societies, PACs. Today, PACs are being re-envisioned as modern multi-purpose entities capable of delivering a wide array of essential services. Beyond providing agriculture credit, PACs are being equipped to offer healthcare, warehousing, digital access points, and support for agri-processing. Numit tarani chathagadaba tarani thoi suba Manipur Sangai Festival lisingani kun manga irai numitagi hokre. Rajapal Ajoy Kumar Bhalana kumai asi Imphal gi Palace Compound leiba Baigasandra Open Air Theatre bota haunabi matung in haudokhi Lui bi chinglol mapalna charai fizol oiribi sana thamba tampaka asang bakong gol thilibi chini tammi anigi iran yai boiribi malim dani sodaba amattangai rabatam phani Thoromatu da wangang bada Rajapal na hai Lanjena duna relief camp sing da leiriba IDP singbu masa masa ge mayumda aswai angai yaudana hanjalana na ba sarkar na lepalita na honari makhoi gi damak yum lising nipan sana na ba ayaba leire masi gi damak darkar leba senpham sing piragle hairi ba yum sing aji sabada matam khara sangki gani Rajapal na hai In this context, it's important to acknowledge the steps taken by government for our internally displaced brothers and sisters. Their suffering is matter of deep concern for all of us. Over the past months, significant efforts have been initiated to support their recovery. The government has rolled out a structured phased plan to facilitate safe return and rehabilitation, including financial assistance for reconstruction of damaged houses. Before the President rule came in, 8,000 houses have been sanctioned and the money has been released. Raizagi Art and Culture Biphagamadi National Archives of India Nai Delhi na punna sinduna Imphal gi Kaisampata leiba State Central Library da manuscript sing yokhanaba workshop ama sagol sanumita pangthokhi Thoromatu da wangang bada Art and Culture gi Director K Dinamani Singh na hai Manipur gi tongan ba mafam sing da yengsin bidana leiriba manuscript sing asi yokhanaba gi pandam da workshop asi mapungai na pangthokpani Housing Pawbada manuscript lag manga lising marifu taret ki matakta digitize tawduna yokhat pangamle ahen ba manuscript sing digitize tawnabagi damak sem sabal loire mahang na hai Kungang boiro ma boiro yamna kya launa di thamba
क्या लौदी थमगा अदुगा मोदा पूरा उपुन बॉक्स लगा मोइसा नुसा केम चंगदोई पूरा काथियागा फिल्म तब अदुगी स्टेज से उबा तसेना आइना अप्रोच तौरुरे से अखोइदा पुबिरो अखोइदा ट्रीटमेंट तौरगा अमु पुथसी खोजे होइदि हाइनेबा को अदो बुदि सुं पुखरादो तादो सुम तम मोइरांग खंगदे अकुम्बी खंगदे अंदो खंदे सुम चलेबा सिगी सुम नुआइरक्ता बाइतारे पोछिदि नोमगी अमा ले ऑफिस की आर्काइव ऑफिस स्टोर रूम से मतिक जादा बाइतारे पटबा डिकेइंग प्रोसेस लापा सिंजिंग जिदि आमना स्टोर रूम दा थमदी नोमगी भेलू दो मांगसेलक हाइतारे अदुना मसी खंगदना सही अहुम मखाइमुकी ममांगसिदगी महेउ लांपक्सु अदि मीना हुरान सिथि यजु तंगमदे अदो मसी डिजिटाइजेशन प्रायोरिटी पीगेना अदु पाखचलकपनि बगजबो होजिबौदा आउट ऑफ 1 करोड़ मुक मेनु लेबगी मनुदा डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट के लो यावरगा होजिक 5,87,000 होजिबौदे डिजिटाइज तौरे अदुना मयामनासु खबिरिदुनि अखोगी मरु ओइबा वहै वता खंदे लाइरोन तिरेन गंगदे अमा खंदे लोइनमा लमिलोनबु ओइरो अमाबु ओइरो पुयादा लोइना इरगा थम्मी हाइबसिदि मयाम पुन्नमन यानारबा वफमनेबा अदुना कोइ सिदे लेरे अदुगा खुंगंग चलगा कलेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी ओइना लेसिंग मोइ अखोइगा नेगोशिएट तबम चंगेबा मोइना डायरेक्ट हेड नंबर तौरोजु यादरसु हुजिति चलगा AI टेक्नोलॉजी सिजनब जाय अदि डिजिटाइजेशन की प्रोसेस सिजनब जाय अदोइतादि ऑल मणिपुर दा पुया मसिंजे चपचाबा कया लेगे जे असि अखोइ इलाइ लाइना खंगोपंग वने नाइना आशा तौजबने अदुगी मतौन पाइका चरकोसे अखोइगी थाइने इरमिबो मेक्सिगा हुजि नौना मोइ सेमदोइ मेक्सिगा अमु खेनब जु लेबा तरा मंगा सुबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा ngarangdagi hokre हौदोबगी थोरमदा वा ngangbada राज्य की चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल नाई राज्य सरकार ना ऑल मणिपुर पोलो एंड हॉर्स राइडिंग एसोसिएशन का दानरगा मणिपुर की पोलो मसाना असि मालेमदा मसक ताकनबमदी मसाना असिगी मसाक मथुमसिंग योखनबा थौरांग कया पाइखले मसिगिदमक डोनर मंत्रालयदा DPR अमा पिननबा थौरांग तौरी डॉक्टर पुनीत कुमार नाई This tournament holds immense significance. It is not only a competition, it is a tribute to the legacy of Manipur Polo, a legacy that deserves global recognition and continued preservation. By hosting this event, we reaffirm our collective commitment to nurturing this heritage and ensuring that the world remembers Polo's earliest and the most spirited form. Here at Mapal Kangjabung, the world's oldest living polo ground, generations of players have showcased grace, courage, and skill. The continued use of the indigenous Manipuri pony, the original polo pony, ensures that we honor and preserve the ancient essence of the sport. Today, we welcome all the participants and guests from various countries, each bringing with them their own traditions, strength, and experiences. Their presence turns into the field into a meeting ground for the cultures. आकाशवाणी इम्फाल की पाव की सक्तम दा हौजिक लोबिरसी नसिगी अखनबा पाउदम दा सोशल मीडिया बु नियम सुमना सिजनबा पाउदम लिबा विक्टर नाउरे अंगनबा मतमदगी मालेमदा खुदना इदुना पुथोकपा चेफोंगदगी हौरगा गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन लाखिबा अदुना ई पाउगी लमदा अचौबा अहोंगबा पुरखी अदुबु कुनमाथोय सुबा शताब्दी असिदा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दा अचौबा अहोंगबा लाक्तुना ngасidi अखोय अमगा नक्सिनना ई पाउ फाउनबा ngamduna मालेम असि अपिकपा इमुंग अमगा पंखक ओइरे अनौबा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिना पीबा खुदोल सिंगी मनुंगदा सोशल मीडिया मरु ओइना फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक यूट्यूब अमसुंग एक्स न चिंगबा याउरी अखंग अहिसिंगना पुथोकपा डेटा अमगी मतुंग इन्ना मालेमगी ओइना मियोय अमना चौराकना पुंग 2 मिनिट 13 फाउबा नोंगमदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग असि सिजिनै हाइबगी रिपोर्ट लई मालेमगी खुनाय अमगी चटना लोंचट अमदी अखोय पुमनमकी पुनसिरोलदा मीडियाना अचौबा अहोंगबा पुरकपा ngami असिगुम्बा मीडियागी खुलाइसिंग असिदा अरानबा मवोंगदा पाउ संदोकपा अमदी कनागुम्बा मियोय अमा मरु ओइना इनखलकलिबा नहासिंगी थाजबा वखलोन अमदी लिचत साजत्ता चाउना चैथेंग पीबा ngambगा लोइनना मखोयगी हकचांग वखल अमदी खंथबा ngambगी शक्तिदा निंहन्नबा कया पोखल्ली सोशल मीडियादा अरानबा पाउ इन्फॉर्मेशन चिंगबा चथबदगी कनाडागी महैरोय अमांडा टोट अमेरिकागी नुपीमचा मेगन मेयर
Korean pop star Suli amasung Goharan na chingba suicide tawkhibagi thaudok-sing ngasisu aikhoi khudingmakna ningsingli. Adunadi social media asi sijinnabagi mawong mataw amadi masidagi aikhoida ipau lawba matamda chekshinbagi tangai fadaba lei. Bharat ki awang nongpok chidaida leiriba Manipur asi chahi kayagi mamangdagi nakal anigi marakta muknaba leiduna tangdu leitadana leirakliba rajya amani haiba yai. Masigi mathakta ing lising ani kunhumdoida thokiba kanglub ki irang asina lamdam asigi senmetlon amadi miyamgi wakhalda hena charangnaba amasung tangdu leitadaba punsi amada leirakli. Miyoi kaya maru oina inkhalakliba nahasingna tungi asa uraktaba matam asida aikhoina social media bu niyam chumna sijinnaba tangai fade. Social media da hingsa gi thaudok sing toina thagatpa pikliba angang singda gun culture gi mami tagadaba video sing upload tauba amadi makhoida kanagumba kanglup amagi mathakta hatkani laman khungani haibana chingbagi video sing toina thagatpana tungda makhoida leirakadaba wakhalon amadi lichat sajat adu kari oigani. Masigi mathakta natai chadaba yengba nungaitaba amadi decency morality yaudaba clipping singna inkhalakliba angang singda afaba tungi lambi ama takpibadi oiroi. Social media da uriba kangaroo court ki wayal asina Bharat ki phajaraba judicial system asibu nakoi nahanba yaba amadi masigi dignity bu hanthahanba oiroidra. Masida sunatana social media da uriba tongan ba video clipping sing asina miyoiba khunaida amaga gi marakta leiriba hingbagi thaki khenaba kaya utli. Masina hingbagi hak mapung phana phangdre khanjariba miyoi kaya gi wakhalon amadi pukning sonthanabagi machak oihalli. Sothana leiriba miyoi kayada masana masabu hantana khanjaduna masa matomda sijanabagi wakhalon pokhanbadasu mateng pangdaba natte. Ngasigi malemda social media yauna tongan ba media singna khunai amabu masa maufana amadi mating leina leihanbada achauba thaudang lawi. Asigumba khunai asina chawkhatpa nungayaifaba amadi amaga mateng pangnaduna masa maufaba punsi nungsangna leibagi mami tai. Manipurda asigumba khunai asi puraknaba hotnabada social media sijinnariba influencers sing maruoina YouTuber singna medium asi cheksinna niyom chumna sijinnabagi tangai fadaba leire. Matang asida Akashbani Imphal gi ipau kangbude puthokpa sayol gi pau gi saktam loizare khomjin bamusung puthokpa Thokchom Jogendrajit tengbang ba Thokchom Barun Lijakhiba Maibam Dwijamani.